Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. U današnjem klipu gledat ćete dva grčka mita o kralju Midi i Gordijev čvor. Kralj Mida bio je pohlepni figerijski kralj koji je za sebe mislio da je jako mudar, pa je često upadao u nevolje. Tako je jednom učinio uslugu bogu Dionisu, a ovaj mu je omogućio da sve što dotakne pretvori u zlato. Mida je postao silno bogat, no uskoro je shvatio da ne može ni piti ni jesti, jer se i hrana koju bi dotakao pretvarala u zlato. Mida je danima i noćima molio Dionisa da ga oslobodi od tog njegovog dara, sve dok se na kraju Dionis ipak nije sažalio i rekao mu: želiš li se osloboditi dara koji sam ti poklonio? Idi na izvor rijeke Paktola i u njemu se okupaj. Izvorska voda Paktola ispraće s tebe svu pohlepu zlata. Mida je poslušao savjet i konačno bio oslobođen, a rijeka Paktola još i danas u svojim vodama nosi zlatne grumene. Potom je jednog dana kralj Mida prolazio šumom i naišao na takmičenje u sviranju između Apolona, boga muzike, i Pana, boga šume. Apolon je svirao u svoju liru, a Pan u frulu. Iako je Apolon pobjedio, kralj Mida je glasao za Panovu svirku. Apolon se uvrijedio i rekao: po meni tvoje te uši varaju, kaznit ćemo ih. Istog trena je učinio da su Midi narasle magareće uši. Kralj Mida je otišao svom prijaču i rekao mu da napravi frizuru koja će sakriti magareće uši i da čuva tajnu. Mida je nosio i krunu napravljenu tako da mu sakriva uši. Prijač nakon nekog vremena nije više mogao čuvati tajnu, pa je iskopao rupu i u nju šapnuo: kralj Mida ima magareće uši. Odmah je zatrpao rupu, ali je na tom mjestu izrasla trska koja je došapnula drugoj trsci. Uskoro su i ptice čule novost i prenijele je čovjeku koji je razumio njihov jezik. Od toga dana svugdje se moglo čuti: kralj Mida ima magareće uši. Kralj Mida ima magareće uši. Kralj Mida ima magareće uši. Drugi mit je Gordijevski čvor. Vjerovatno ste čuli za taj mit. Frigijski kralj Gordije izradio je kola i posvetio ih Zevsu. Jaram je uz rudo svojih kola privezao vrlo zapetljanim čvorom. Vjerovalo se da će onaj ko rasplete čvor postati gospodar Azije. Zagonetku je riješio Aleksandar Veliki, koji je osvojio grad Gordijun. Prvo je pokušao naći neki kraj užeta, ali kada je vidio da je to nemoguće, jednostavno je mačem presjekao čvor. Mit o Gordijevskom čvoru je tako postao metafora za veliki problem koji se vrlo lako rješava. I to bi bilo sve za današnji klip. Ja se nadam se klip svidio. Lajkujte, subscribeujte, do sljedećeg klipa. Ćao!